da imaš slobodne ruke i da možeš reći bilo što ti padne na pamet. Pričamo ove lijevo, a naše desno. To je pitanje. Znači ja idem s ovim. Sve ok, samo mi je bilo ono unutra u kadru. Si zvao ga možda? Nije, nađi, ne naći, pa kad ga nađeš nazovi ga. Išla sam popit vode. Tu se malo stanite da vidimo. Tamo ispred? Tu ispred stoka. Da samo malo. Tu. Da se okrenem prema njegu. Ne buš, kamo ću okrenuti? Možeš, da. Sad malo se još pomakli svi. Da, jesam hvala. Kišu postavimo ovo tu i slobimo obežno. Da? Sad onu pincu od traga malo. A je. Pa ja sam bio u Litvi i meni je bilo pogotovo zanimljivo što sam spavao u toj obitelji litvanskoj. I na taj način sam ih dosta upoznao, onako, dosta su slični zapravo nama, što mi se svidjelo, osjećao sam se kao kod kuće, ali nije mi vjeranje pravo. Kad je bili iz Bosna. A primio sam se u Bosnu. Ali zato vidite. za umjetnike i sad. Privatna umjetnička gimnazija je? Najbolja škola na svijetu. Punim rečenicama. Privatna umjetnička gimnazija je najbolja škola na svijetu. Zašto? Pa zato što imam jako puno umjetničkih predmeta koji se meni jako sviđaju. Ja sam odvijek želio biti glumac i to je razlog što sam upisao u školu. 3 put hvala, pa daj više. Tu možeš gore, možeš. Dečki, ajde, vi ste gotovi sad? Evo.